ngesonto ledlule uSisiphi naye kuyabaqhulula mbukeli amagoli aphelele Nzimande wavalela ke igoli ngesonto ledlule bona phambili bathemba uMatthew naye ke uyabavalela amagoli kule season kodwa ke nangumdlali mbukeli uBarata Morgan ayike lasuka mbukeli la babe naye uMali uTristan ufaka u27 dalithuba mbukeli mbukeli kanjalo nje abezimnyama mzuzu wesibili mbukeli Seth Green nange liphakamisa ayikwaze kwalula la kuSisiphi uthutho buhlala uthutho Sisiphi ayiwalithinta mbukeli ayiwalenza lula kodwa uSisiphi ibhola ayikodwa Sisiphi mfana kithi nangesonto ledlule bewenza kanje nakuleli ofo uPapi Khomane uyaliphasa uGreen mbukeli khona okungenzeka shaya uGreen emithathu yokugcina baliphakamisa yini kodwa ke balihambisa phansi Barat unayo ishot mbukeli uBarat Morgan wake washaya ekude mbukeli shot buka mbukeli umgundatshano wabonwa ngumbulazi Thuto Malifane bheka phansi nala lambe phezulu lathola manje ifakwe kahle uGreen aphelele ebuksini kodwa ke aphelele kodwa aphelele kalibukanga mbukeli ipani ke lani waphelele umntaka Nzimande buka mbukeli akalibukanga ipala uNzimande kodwa ke balivimbile nabayo la iGalants uthi besane walihambisa phezulu uthutho buhlala ungena ngaphansi kwalo ungena nje ngaphansi kwalo ukuthi wena ke uPaula uthini kulomdlalo sibuka ke lesasithombe singajahe indawo bazama ukuhlanganisa mbukeli bazama ngokusemandleni ukuthi ke baye phambili abaye iGalants sengathi khona noZitha walivimba kalula la nje la umphomfo kaChabatsane Seth Green shy step over ulfa igoli leli igoli livulekile mbukeli ipali livulekile ipali engekho noZitha buku Green mbukeli buku Green bekufuneka njalo ithi mbukeli uaphelele eyaseshepsti ayikwalukwenza mbukeli lamehlula ngaleyo ndlela yena ke lapho qinisekisa ke nawe ukuthi uthole lakhe ithikithi manje lifakiwe boxini igoli uya lifakwa leli yaphola buka mbukeli phuma unoZinto ushayisana naye uDebishe abeGalants kunzima ukuthi balidlale belidlala besuka nalemuva Masilela uliphasile uGreen angashaya igoli hawu kuyala mbukeli belifuna nje tap in belifuna nje i-tap in uSeth umntaka Green bayafuna mbukeli lamagoli
ayi nanguMarow uyingozi mbukeli, nanguMarow washaya lashaya ipali, uyingozi mbukeli. Nompempe uthi weSydney, buka mbukeli, uyalazi ipali uma nje ngabhekana nalo mbukeli belidlulile kuMageba, hayi bedlule nangu Matthew mbukeli, awunangu ephinda futhi mbukeli bashaya phezulu kwamapali. Libhakuzisa inethi ethi uyazama yifa isethenjwa ke mbukeli lesi. Marumo Gallants eyalethusa iqembu le-Orlando Pirates bephumelela 2-1 mbukeli. oBarata Moge uyalifaka oBarata Moge banganenzi iphutha cishe mbukeli, isho umkhonto ugwaze ekhaya ala noZinti Mageba bamthwalisa nzima mbukeli. Kulo mdlalo kunensizwa lapha yakwaSilimela yavalela igoli, uyitumeleni Silimela wavalela ke igoli eboxini, phuma nje eceleni mbukeli kwepali. Zamisa umkapteni ethi masidlale weSydney aphelele Nzimande ke wageja ithuba phambilini, nanguNzimande mbukeli uliphasile, hawu lemehlula bengithi uzofaka unyawo la akayidela amathamba yomaka bhola ke mbukeli ligcwele kwabeGallants izeke abezimnyama behlasela manje. Ake sibone uSeth Green ulifakile mbukeli, sliding sika Nqobani Gabela, uGabela nangu Seth mbukeli ethi uyangena uSeth sefike kumphatha kahle uMasilela. Seth Green ungena ke obene assist phambilini, igoli leli sebenzile unozinti mbukeli, buka mbukeli nangu Seth Green ephahlaza amawindi, ayiwa waphahlaza mbukeli, bengithi uJoy uzolishaya sifuna sakoBarata mbukeli, fake kahle oBarata Morgan, buka le khona mbukeli kuncethe ikhanda lakho uThepho Mhlambi nombolo 10 udlala i10 uMasilela uliphase kahle indawo kabani lena, ake sibone igoli leli mbukeli. Ulo engaphakathi, buka mbukeli Thepho Mhlambi wavele sevela uJoy Manana nangesonto eledlule walithola igoli, ayiwangena nale selishaya ngo-left mbukeli, selikhahlela ngoba u-left mbukeli wathi hayi ngeke asingene ngo-left, wathi umleni esenginikile uMhlambi. Bahamba phambili ke mbukeli ngamagoli 2 eqandeni yabeqembu. Ake sibone uyingozi ke lo mbukeli uMeliphethe ufuna ukushaya i-step over kodwa uyaliphasa, kungaba yithuba mhlabelelayo iGallants leli, phasa inika bemlahlile unozinti, buka mbukeli bebedlale kahle, leli yaphona. Ile nsizwa ke uSiphamandla Msezane okuyona iKaizer Stars, futhi ke sake walithola negoli, ayiwasuka umsebenzi mbukeli, igoli usebenzile unozinti, kapteni elithathile uPierre uthatha ufaka inombolo kaMpambaniso, yabajabulisa lento abalandeli. Marow uligobile kodwa ke eceleni mbukeli kwepali, abantwana buka
ala kumuhlala la yangalena kuzikalala ngeke amane ngeke asangena manje kodwa ke uMarow nangu uMarow wenze njani uyabaqeda uyathunga ubhala uyahlanganisa washaya uMarow ishembukeli liphathwe nethini Marow inkinga mbukeli uyalazi mbukeli buka nangu ebhala ehlanganisa bhala uyahlanganisa mbukeli ishe kuba yi-own goal wonke umuntu ngoba ke basele ngemizuzu emibili shaya le khona kodwa phezulu ekwepala ubumuhle mbukela umbono hayi ke manje kubonakala sengathi bazobuyela ekhaya nenduku wadansa futhi mbukeli akekho Makayo bathi beza kuye bama ngeenyawo abalandeli Opharati uMorgan uthi kanti nimsabani yakhala ke indweba kaMnumzane uGift umphoka Magata embule Orlando Pirates.